Madama may patpatakder iti Barangay 7 Sarat iti may sa balaya proyekto iti Philippine National Police a pabahay. Ito kasi yung project ng ating regional director na walang iba kundi si Police Brigadier General Emmanuel Peralta. Siya ang ating regional director ng Region 1. Na ipadanon dayto nga kasasaad iti benepisyaryo iti PNP gapo iti maysa nga post. Ito yung itong project na to ay napatayo ito dahil dun sa initiative ng isang principal dito sa barangay na walang iba kundi si Madam Cordova Marcela. Siya po yung nakaisip nito na tulungan itong pamilya nito dahil nakita niya 7 yung magkakapatid at yung bahay niya kung makikita nyo nandyan sa gilid ng ilog. And pag nakita nyo yan at talagang pag dinaanan ng hangin ay talagang matutumba na yan at at the same time wala man na silang magandang masilungan. Haan na ninamnama dayto yung mapasamak ni Rhea Dais ken iti pamilyana. Dito ma'am kat kami nga namnamaen nga agbalin nga kastoy ma'am nga balay. Idi impakada na kanya mi ma'am nga pictureon ta balay mi ma'am ta balada maadawa nga tulong nga sang kabasit. Ngem kastoy mo't ma'am tinagbalinan na. Iso nga kami tragsak mi ma'am ta talaga hami nga ninamnamang nga kastoy ti pagbalinan na ma'am. Innayon pa ini desami to nga dagitoy a programa iti kapulisan ket agbalin nga dalan tapnon maikat iti negatibo panagkita dagiti umili. Sabi nila ang mga pulis kinatatakutan lalo na ng mga kabataan na mga yung di ko nadang agtutubo, agayubing. Iso nga iti aramidon minukuan og barangay kami kat adamang higming ako nada kat data di pulisun aglemeng kayon kunada dagi jubing ay ti ko iso nga no kat pagpagungtan mi dagi di naganak nga agibagbakas jay ta imbis nga ibaga dagi di ti anak da ko mga dagi ti adatuin dagi kapulisanan iso ti gayem ta iso ti mangbantay kada tayo iso nga once nga daydi ka kasdi nga aramidon ti naganak kadagi ti anak dakat no talaga nga isiimatang kami nga makangdagijay kat isutal pagugtan mi. Tereyami para iti damdamag salsaludsud sungsong bat iti 92.3 Magic FM Lawag.